Kajingsha pendik ikali kit marbam ki bawan nabar celah kala penlong ikinong ilam seng balang hapo kajilam jong presiden ke FKJGP ba Wilbard Rani ban kentui ke sarkar ba kadai ban tuklar mardor khnang ba kate kan kata apat ikbai ba kejelah katkum ke jitu jong u kaseng kalayo jingtep ru ba kadon wat kajing pendik bat kajinglum khajana da kita sarkar na kita ikali kit marbam kabolong persya hakum kani kapor ba kari borok kawai kadon ya ka lockdown bawal ga kniat mo hisukwa ban sungthu nafi kumbagalong mentali kini ki withdreach bat kini ki BI ki bat ki marban soru ki penjenjar ki krong kisa umle tang kataru wat ki pulet ru hatu pi penjitep nak lai pi jomo kumbalang adu menta ki dan ki ba complain ba ka marbam kampoi tigi ong ba kadan kajing bat jong ki pulet ki dan ba ong ba benang stam nang phone you officer in charge badai gani ke badai ban page po traffic hitis po sari boy district adang inform you apa you ngong ba kadan kajing ong jeng kibri ba kimio bandrong kelut ki kali te kadan kajing bat nakaliang jong u pensya yang ong jeng sya kamdan bata namangi kali marbam ni pelat ben baginya ben kin kiu bud sipo megalia manumdan kajing thot kin poi be sini sipo silong tapi indai kawai bida ka ba ngi songsi kalong badan ki ba yathu ru ba kidan ki bridge ki batrikam komenta por dan rengi kerpa di bawah sarkar bat ke itu ki bagat khamtam transport department bakam dei pentrikam mata dewan suspend sipor yang kini baru uji trikam juga bers momenta kemulung government of India kalau declare bakadika along kanjawong state of emergency mo tementala kita ki bers kita ki jing pendor dan nanti marbam mardi telasai la gini ki buru marbam mardi nabar kimwan su tade ingin ba yenungin keno pi tengi ngiong yang sarkar bagi maham ro badin pensengnya namata immediately dia pensengnya swa muri kali ki wan nabar la sim ki kali ken marbam kimli bandrung wi bres ki binya ben namar menta kalau ka ni review awal menta kalau mar CV ki bri ni ba kamdi binya ka government kamdi ban perkhat ban kamai ki ko por pi mar kumolong menta babun ki ba babun ki seng ban soba ta ki mi na ka menta ban pe chunu ki bri ki jenjar chunu ki ba nasi ki perkhat mo ban poila mi jingrap ki rasa ka bagi ala tementara raga government pada kadang perkhat ban collect revenue ya kini nginam lawan sya tena kali yang jangan kompersen FKSP kan instruct ikut jungi badan apa riboy district bakin pait ba ki wibres bat ki ni ki bor sarkar na kono bentai ki mdei ban pentot ki ban pelat bat ka government kali ban declare nimba ka transport department ngan sekran you ya commissioner jaga transport ro lasi ban ong ba pensengi shwa ki terkam wibres ya ki marbam penrong baik ai kin poisok kin poisan kanam dan kono ki pentot kanang ba poi ba onam jenjar pi hang ni kamdi ya tang mi gliar wat hasam ko jing pendik so ba kadan menta ti ke hidup no no ta pi ya kani kajing pentot ban asam ya kani ngi nilai kran ban wat halor kajing dai kajing pli dukan jing marori ayo kajing pli dunai kapor ka tur ngi na kaliang jangi ngila tho suci mister ba on relax ka por ban pelong panik gi brio ban pelong rush gi brio ka ju timing ka khamnya te ka badai ber kani ka asam ru hoi bane ki dan tan sipang dang phone yang ada present jangi nong khai badai ki marbam ki jhur ki jam kiong ba apo asam kimsha banwan ki kali sini ki ba apo asam te mentan sipang saban rung mabir ki phone ki nong khai na megalya kiong la apo dam sai di ban pulit bong ba mentai vile setia na marba asam numsha banon lu di jhur ban simi ki jhur ki jam jungki te kani ki jinge ri concern ka ba upai ba hi umdan nanti de koi pat umdan ka kamdan ka bor upai ba ri kamram jong sarkar jong chief minister tingkat ke bor sarkar ban keren yang asam government of Assam ban nam penthut ban pelagi ki marba mardi bikin poisi meglia pi Narendra Modi prime minister kan dia long state boro lai recordan boro state po national highway ki badai lingba national highway kimrim penthut di marba mardi dia pelagi bikin nyai be tementa kadang kajing complain yu kham kadang kajing complain mentan sipang yu jur mau ngipi maka asam pelit asam uban tikun kini bor khaki di kamram jaga megalia jong chief minister baka government of megalia ban simkhya ban ongi sarkar asam bamdin penthut namar kani di order jumdei tang jong megalia kali order jong government of India bagi patba boro kibri boro kinam safar na lockdown hakabidi makamar ba mardi namar kan poi kapor nga ngala inga ima kan poi kapor ada kamdan kamar ba poi ba un misro te khata kapor inun kono pi jingsha ka government ka jumi kala dai ban nam restrict kapor ki ban pli namar bar hak entire megalia ka bar hoi ka megalia
depend ye kamar bam na Shillong mun na Patan Bajar na Thami Mulong na Yog Tatar pi jing shai gitu kita samde ban restrict di ban pelaj ki markir ki yo ban unload kan nong lain pi jing restrict jong ki ka por mata ki ang saw kanta mo te saw kanta borong nong kasi je tel por khan na shaw chantia na shaw west na shamerang na shaboy iwan tan ti por ke lum ki buri ang tun dai lum tu ki kni kamar bam dala yakni kamar bam ka thali ka kudam kimi nang tu ki ba kudam la thali ki le chinong ki marori lalu marbam kamur ka create ka pani ki brio kitu kritelar gilong paning kiras kibri balis kisnong kita kyong alun marba marori ru hendai taka basha ki marori bikin pliba kini ki trela samin kin pliba kini ka marba narakila le 24 hours kan namba narakila le murkile shift duty kembali Delhi Maharashtra 24 hours ka order government play tor jongi la kimna 24 alis 9 to 10 kin play te kamut menta urtilar ulong usong mensim te hanu ko por balun urtelar uri teaching tier yo ben hendai ka batan kam ban strict mata ko mai mangi gar restriction mata tan kam ban penlong ban restrict irtilar kan kadang pai ba unu mi krumar ban tin kabamon restrict irtilar namar urtilar pada bayo ai karpas na ko ikasnam sanun na ko ikasnam ndrungun tuni unum pelong pai pai lenti baniai Na kaliang Chairman ka State Planning Board pat ba lambor malangyang ulabar ngam bat banle da kapating lada kitai kitna sarkar kamtam kitu ki badan Hakaway Bridge bat kiwe kim sange sisundan ye kitai kijing pendik nilum khanja nakik kilikit marbam Tinggi sutu babun higi ba komplain ki ong ba ka kitnat badi pej ya ka transport pat ki pulit ki bat ini kali. Teka video men ong komplain nak liang ka government. Kan notification ka ba ka Ministry of Road Transport and Highways. Kita permi ya kuwi notification ke ba haka artfulai tarik mentau benai. Ba kani kadi ke ba kerki ba kila ong ba syai ba la circulate sa Mangi State ba baro ki tool gate ki weight bridge kimbetsu ban krong khajana na ki kali ki bakit marba mardi. Kanray nga syukwa panong hanigapor ba kadon gajing pentip sangi ba ki official ki MBI ki badon hapo ka transport department kila suthu ba nang tu myo pisasyu ki bat jubor ya ki kali ki bakit marba mardi bandawa pisa tenga kwa ban ay ka message ka baklan ba nang ni sakmat ba lada maki ki bat ki kali kit marba mardi lada kini kinong nya trok ki driver truck ki pensange ya kajing tulun ka syaka mano ban kata yap upat ba today nama kata kani warning yaki ba ngitang step nang nismat ba ki breu ki basabat kin pentip sangi bat ye kita suspend bat ban le dak batinge nomor ba kum hakani ko crisis himla ban ya khrong pisa jubor na ki truck bakit marba madi ki bawan penpoi ki patba sine po ka jala ka jongi te kani ka message ka bang ka bakhan ba ya ki official jong ka transport department ladang atip nang iskmat kamot ngin suspend ki dag ba ya kata di ka message ka bang banay but